Nkosana Zivakashele naloyo nje uzovunyelwa umntwana esiswini ukuthi akaphakame kodwa bishilane isikhathi ngoba sisebenza ngesikhathi. Nkosana Zivakashele nabanye futhi nabalapha ekhaya abazovunyelwa uNkulunkulu. Amen. Thixo unamandla
verse inkosi yobusisi. Amen. Bantwana basezulwini sisendabeni enkulu endabeni kaShaya noNyazezulu. OnguNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Cela nawe osebhuqile uNkulunkulu angikhumbule ngakhumbuli izinto ezingiphazamisa nje osebhuqile nezono zami zingaphambi kwami. Ngoba akekho umuntu onaso isono emhlabeni. Wonke umuntu ohamba nezono zakhe, akekho ongcwele, akekho ulungile, ushaya kuphela ongcwele kaNazaretha. Amen. kaNazaretha, igama lami mina ngusizwe, igama ngasemambatheni entabeni zakwaceze bakaDonga. Amen. Phansi kwamfundi, phansi kwaphathwa uMshumayeli, uThelezi, umkhokheli wami uMazungu. kaNazaretha, lokhu kukholwa sikulandele sibancane, silandela obaba besidonsa ngezingalo bese sikonzweni kaNazaretha. Sathi simbona lo Shembe
wase kuthi noma sisehambeni ngoba kuyenzeka ukuthi sisehambeni abanye basebaqhubeka bengasayi enkonzweni. Ngisiyabongela thina kwesikwazile ukuthi simlandele uShembe kaNazaretha. Le ndawo nje wasisegoli baningi amaNazaretha bangathiwa waphume ngaphuma inqoba amaNazaretha amaningi asaba abantu ukuthi abantu bazothini. Mose saba abantu bazothini uthi uShembe laba bakuthumayo lapho uthi uzobakhonzela uthini ngabo. Ngoba silapho sizithunywa amaNazaretha. Amen. Sithi mase sifikile bese siyakhohlwa ukuthi sithunywe sizeleni lapha nje wasilapha nje. Bese sibheka bese umnebheka omnyesweni lakhe emsho njalo ukuthi mina amakhosazana lithi ubhekelani iso lomfowenu ngabe ususa ukusesweni lakho ngoba nawe unokwakho nawe kuphetheyo. maNazaretha ngikhumbula indaba eyodwa ngikhumbulayo indaba kaMshumayeli wami uButhelezi uthi wathi mayengena lokukholwa ekhaya kuba ngekho ekholwa kodwa kokholwa umfowabo omunye oyizalwa umama wakhe omncane ababehlala okungenye indlu ubaba wakhe enesithembu uthi wathi mayifika ukukholwa ekhaya kuba bephela bonke befa bonke ekhaya kungabi unyaka nonyaka behlezi befihla unyaka nonyaka behlezi befihla uthi wasekselela nodadewabo kuphela ekhaya uthi wayesethembu wayesebhekile ukuthi sokuzohamba yena noma sokuzohamba udadewabo ngoba phela ukufa kuhlasela ekhaya kuhlasele kuyabhubhisa ekhaya. Uthi ke ngelilanga uthi wathi mayesestimeleni njalo mayesestimeleni eThekwini uthi wayithi mayeza amaNazaretha ehlabele esitimeleni bese yaphuma kulokhoshi angene kwelistimela ngoba yeza amaNazaretha emcasuka. Uthi ngayithi mayileta babekhuluma noma behlabelela benzani uthi lento ngangizwa ingidina ngafuna ukuyizwa uthi angivele ngiphuma ngene kwenye ikhoshi. Uthi ngelilanga ngathi ngeke ngihlale namhlanje ngilalela ukuthi ngabe bathini ngifuna ukwenza namhlanje bathini abantu babheda bathini. Uthi wayeshumayela uthi wathi noma uthi unosizo lungakanani hamba kushebe ebuhleni ematamatulo lokhu usizo lwakho lofike liphele khona lokhu usizo lwakho lofike liphele. Uthi ngayibuza ngayiphendula ngathi mina lwamsizo yobani lungaka nje ekhaya ithi siphele imihla namalanga siphele iminyaka nonyaka siphela sibhubhe ekhaya ngabe kophela yini. Uthi ngempela ngathatha uhambo ngelila kuyisabatha uthi ngabheka ebuhleni uthi ngingazi lapha ebuhleni uthi ngahamba ngibuza uthi waze wafika ebuhleni uthi wathi mayifika ebuhleni wafika abantu uthi mayengena egedeni uthi wavele kwasuka itshe elikhulu emahlombe akhe ayengalazi ukuthi lahlezi kuphi lamahlombe akhe uthi asuka lathi iqotho lawo laphansi. Uthi wangena ethempelini uthi mayinothi yafika wafica umfowabo ehlezi ethempelini phakathi uthi watha umfowethu wayengangitsheli kuhle omngaka ukuthi awubantu kuhle kangaka la ekhaya uthi wayengangitsheli ukuthi anti kumnandi kangaka enkonzweni. Uthi yena wathi hayi mfowethu kule ndlela akumenywana uNkulunkulu yazimemela abantu bakhe. Uthi ungena kwakhe lapha leli bandla uthi kwaphela konke usizi uthi lokhu usizo lwami khona ekhaya ngoba ukuphela kwalo nokuhlupheka kwekhaya kwaphela uthi nokufa ekhaya wasekanqama wasekaphela ngegama likaShembe kaNazaretha. Uthi ke umama wakhe ngoba ekhaya babengakholwa ekhaya uthi wathi mayesehla iNazaretha uthi bamangala ukuthi hawu ngabe sekwenze njani usuyiNazaretha nawe wathi wathi usulandela umfowenu wathi yebo sengiyiNazaretha mama wathi kumama sengizogcinela isabatha ke nawe uthi yena wathi umama uzogcina na isabatha la ekhaya uthi kodwa umama wathi mayigcina isabatha wayihamba ngoba sela ngaphandle komuzi afika base lapha napheke aqeda afaka amagodo ngaphakathi ekhaya uthi wathi mayefika efica umama enza lento uthi wathi hayi mama lento ungayenzi la ekhaya angenelanga khona ukuthi ngizoshintsha la ekhaya umthetho la ekhaya la ekhaya makubasa uqhubeka ubase mama ungayenzi into yenza ukuthi ugcinisa abantu ngoba sela ngaphandle. Uthi ngelilanga bashintsha bonke ekhaya yena ugogo loyo waba yiNazaretha bonke ekhaya bashintsha amaNazaretha lela ekhaya kuma nje igcina uNazaretha ngegama likaShembe kaNazaretha Shembe uNkulunkulu kaNazaretha. Nazaretha nami ngizokhuluma indaba eyodwa bese nami ngihla ngezansi emabili amagama uShembe azongipha wona ngoba ukukholwa mawusuguqile kuba novalo kuba nokwesaba ngoba ususuqepha phambi kwaShembe ngokuqepha ngomaNazaretha kaNazaretha. NinguShembe uqobolweni base lihlangene kanjena uShembe usibe khona phakathi kwethu. Amen.
Siyacela manje ushayela ngoba sibukholo enhlizweni ngaphakathi asigeze inhliziyo yethu zokuthi ifana lengubo esigqokile. Singagqoki izingubo kuphela kanti ngaphakathi akulunganga ngithina ngaphakathi kaNazaretha. Ushembe asigeze inhliziyo ukuthi sikwazi ukuthi sithandane thina sisodwa. Sibe nomoya munye, sibambane sibe libhande lodwa. Uthi mawubona umunye ehluphekile noma exayekile, umsize ngegama lokholo, ungathi hayi nje ukumbona nje wasizwa yini. Ngoba khona abantu abanjalo abambethe isikhumba siyemvu kanti ngaphakathi bayizingwe. Ungabi yingwe moyiNazaretha, yiba iNazaretha eqondile, hambe emthethweni kaShembe moyiNazaretha. Amen. Amen. Wosiwusizwe njalo. Amen. Usibusiso wakwamchunu kwaNobamba angazi la ekhaya noma ngizivakashi noma ngiguqe njengomuntu ola ekhaya kodwa sengithe nami mangithola ithuba awuze umoya ungivumela ngoba ukuguqa kuvuma komoya kusikho ukuguqa ngoba ufuna ukugadla sisesikhathini esibi manje sokuthi ukuze ngiphathe inkonzo kufuna ngibheke ukuthi ngizokhuluma nobani nabantu ke bayathinteka. Umuntu sithi sikhuluma into yesonto afune ukuthi kuthinta yena ngoba nakho ukuthinteka igama eliqondene nesonto esimhlulayo. Masithi akuphuzwa leli bandla utshwala akuphuzwa sisho kuwe. Masithi la ekhaya ayenziwe into ethize ayenziwa sisho kuwe. Isikhathi esiphila kusona ke bafowethu sasihlala lapha phambili lapho kuwe Ndlovu. Silo siyahlehla nje kancane sesiseqembini labasolayo. Abasoli labo bahlala emuva. Uze mawukhuluma uphethe inkonzo ubese behumzela bethi haya yikho leyo nto. Njengobona sinosihlela nje siyakhona. Wathi umkhokhela la ekhaya ngelinye ilanga inkonzo yala ekhaya iyashonishwa. Umuntu uhlala endaweni emfanele. Ngeke uhlale endaweni yabaganiwe ungaganiwe ngoba isibusiso sokwehlela abaganiwe usendaweni wrong. Njengoba sinosihlela nje sibiyela siyakubasuka. Zoba basikhulu baNkulunkulu inkonzo esinikwe yona. Njoba ngingekho nami bafowethu ngisengaba ngapha eduze la eKapa. La sengahlalela khona yikho ngisho ukuthi angikwazi ukuguqa kwami la ukuthi ngizozethula njengani. Ngizozethula ngesivakashi noma ngizozethula njengomuntu onikwe inkonzo ekuthiwe naba la ekhaya abanye abasukume basho ukuthi uShembe bambona kanjani. Akusekunini ngizokusho umfowethu ekseni ukusho konke ngokwasekhaya konke akakushilo mangathi ngiyokhuluma mina sengiyabheda kuzobe ngasengikho kwasemagcumeni ngenye imini mabekhuluma lapha yakuleli thempele engikulona ngoba umuntu nomuntu njengoba lapho unesiphiwo sakhe mase silapha enkonzweni ngeke ngizwe umuntu ethi abekhona okodwa okuthandayo enkonzweni ngifane ngibone ngithi lena udlala ngathi. Uma umuntu abekhona konke enkonzweni mawuthanda umgidi kuphela ngalela ngangagidwa ngasho ukuthi ubuma khona esontweni. Thanda ukuhlabelela ngalela ngangahlatshelelwa ngesontweni kusho ukuthi ubungekho phela. Alutho uthanda ukuhlabelela kuphela esontweni. Hayi ulana uthanda ukuphatha inkonzo ngeke umthinte ngenkonzo mayengayiphatha ngasho ukuthi bekuphi. Lathi maliqala ithempeli lapha emvuselelweni kuthiwa kwafika insizwa yafika yathi ngifikile ngibe nesibonakaliso sokuthi la kumele kube nethempeli besahamba befuna indawo bengayitholi lapha umasipala waseCape Town uthe uqinisa isandla mabehamba bayafika kule ndoda bayasho ukuthi Mshumayeli ithempeli nilibone la ithi le ndoda kuthiwa manje singawalandi kude la manje azoba khona la ethempeleni la ndawo ihlaza bafutha ayinamatshe ayinalutho. Yayisithi lensizwa lamatshela wa thuza uphuma la kule ndawo kuthiwa kusethempeleni khona.
basebentu bayinika isipeyito lendoda yathatha yakhupha ngoba isihlabathi ithema ikhupha laphuma into lokuqala yathatha libeka eceleni yakhupha laphuma lesibili yathatha libeka eceleni wenza umshumayeli ngoba iphumo ngeke zifane geza inhliziyo yami wathi umshumayeli hayi sizonamsengiqala umona phela ngicela ungiboleke lesi spade nami ke ngimbe la ngibona ukuthi nami ngikhiphela kube khona noma elilodwa kube khona noma elilodwa nje ekuthisho umshumayeli walithatha ispade wathi uyahamba alangaphumi nje waphinde waboshintsha indawo wathi uyahamba alangaphumi nje yathi lensiza buyisa wasithatha isipeyito wahamba la khona kambe khona umshumayeli laphuma nje inkonzo yakhona uxolo nomusa siyongena ngomusa bafowethu kodwa kungesiza ukuthi sigcwale kangaka kanti umakhelwane basilindile njengoba sizophuma la esontweni uzothiwa ngane zami mhlangabezene ngakangena endlini ngoba usaphuma kule ngubo maye mayisayikhumulile le ngubo akukhulumeki naye fakaza akekho umakhelwane wakho la ngoba uyakwazi ukuthi mawusungaphandle wale ngubo indaba yakhe ayisasebenza usangeneki akusakhulumeki qobo nawe kodwa uNkulunkulu emuhle siyazicelela singabafowethu ukuthi njoba sesayibona le ndlela ithuba lisazivumela ithi lensizwa ikhuluma ngelilanga ithi ushembe la emhlabeni usewummeli wethu usasimele kodwa ezulwini yilapha angasophikiswa khona uma sihluleke ukwazi umthetho washembe sawugcina siselapha emhlabeni nomunzile ngoba ulikhulu bafowethu ayikhulu kakhulu into esibulalayo ufuna ukuvela sonke ukuthi sikhona nokufuna ukuphatha sonke asazi ukuthi ubani osezophatha ngoba sonke sifuna ukuthi siphathe sivelele kodwa futhi kube nenhlanhla uNkulunkulu nomusa akuphi ukuthi uphathe mawusuphethe usufuna sikulalele kodwa sihlupha nawe singafuni ukulalela wena usufuna sikulaleleke ngoba manje sekuwena ke manje sefuna sikulalele ukuthi hayi manje ngoba sekumthunuke manje ayithunuke sekufuna alaleleke manje enizwi lakhe kodwa uNkulunkulu simhloniphe uNkulunkulu ukuhlonipha uNkulunkulu ukuhlonipha abantu abasiphethe emva kokuhlonipha abantu abasiphethe bese uphila kahle nabantu emphakathini Musi Khetha inkosi enkulu yaseThemba Nazaretha. Amen. Uguqile phambi Nazaretha usabelo kaMkhize mawami Mandugu ngokuzalwa ngizalwa eSoweto ngisabathi eMaqhaweni. Amen. Nginovalo ngicela ukubingela ihlase sizulwini ngibingele abagcotshwa bonke ngibingele nehamete engcwele inkosi enkulu uNyazizulu amen. Amen. Isengisho na isibindi sokubona abafethu engibaziyo besinabo eMaqhaweni. Nani ukuthi angifuni ukuphoqa umalume ngathi abazivakashini nami ngifana novakashini. Kodwa ngiyabonga bayinwele ukuba phakathi kwenu. Uba khona phakathi kwethempe lasemoyeni anibaningi kodwa imsebenzini mkhulu kakhulu. Amen. Bengiya ngibone njalo nenzo one day nimema uNkulunkulu kwehle umhlaba igoli lonke lehle lizokuthi ngaphambi koNyazizulu ngokwenza kwenu. Amen. Ngiyacela injabulo mfethu angazi mina ngahlabela ushaya upiano ngicela ungibracket ngicela ngihlabele ska 153 ivesi nje elodwa ngibonge ukumenywa elinda nandi Ayuhamba nazo.
ukumenywa inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha bengisukela eNewcastle baba wami usuka eNewcastle uma wami usuka ngapha Eastern Cape Queenstown ngisuka eNewcastle ngase ngikinga uthupha ngisho ibhasitha ngakinga isithupha ngawuphela amakhosi naseprayer ngomusa kaNkulunkulu kodwa ngihambile ngaze ngawufika eLindatonga uthi Jehova maNazaretha uqale wakhala ngokuthi bebekuphi abafundisi eSwazini bengabafundisi abancane kakhulu ngicela ukukhuluma nje izwi likaShem amen uthi ukuphekula uqala kanje ukuthi ngithi ngiyangapha abanye bebe nemhlangano bomnyameni uphinde wakhala uJehova ngamakomiti yamakomiti uqale wakhala ngaye sisekwandeni phinde futhi elinda wakhala ngamakomiti uthi amakomiti ayakhanda uqhekeke esontweni ethi bengapha enyakatho umuzi uphele phansi istate phezulu uphela ngoba abantu kade bengaba neminikelo begodla nabantu bangayi lokwakha lapho uNkulunkulu yakhona khale kakhulu ngamakomiti waphinde wakhala ngokuthi amacala kawafuni ikakhulukazi lawa women to men uthe akawafuni lawo macala waphinde wathi abantu abangangazi ukuthi mina ngubani athi ngiyazazi ukuthi mina ngubani umuntu uzomashumishwa amen ubese enike ithuba wachaza nangomlando wokuba khona komuzi waselinda oyisibhedlela waphinde wadlula endaweni yokhiye ukuthi yenze komunye ukhiye ungabe ukhiyona omuhle onganebusiso wasenika ithuba kungangeze lakhe wasipha nathi ungangele lakhe ukudla akade siphathele bona kodwa bangcwele lapha eNewcastle kufika insizwa zine zifika kwinsizwa kaMkhize zihluphekile insizwa ziyakhala zifuna amaNazaretha yina hayi sabula lo muntu hawu sinanisiza ngathi ayisihluphekile sicela usisize sesibuye naseSwazini sesifika bathi nangu umuntu eSwazini uzosisiza sesifika kulo muntu wasimisa egate wathi imani lapho babulala indini ngangena ongena hambani nibuyele kulo muntu enambulala nimphuce into aziphethe esandleni uthi bajika babuya ekhaya uthi bafika bathenga ugoloko bacish kwathi ngo2 baphekela khona emathweni uthi sasikhona namhla incwaba sencwatshwa selathina lakho ethi kuphi bafike balimba bafike ezansi beyothi iphunga selashintsha manje kodwa baqhubeka balimba bavula ibhokisi abamfika kwesinye isandla uphethe umese kwesinye isandla uphethe isibhamu bonke babe ushumi ndalibulala lo muntu ukuthi bonke laba abanye abawu6 bafa ngendlela kodwa bangathutshulanga kuyagwaza uthi sase sigibela sishona eThekwini sithema sifike eThekwini olwandle sathatha lento lezi umese nalesibhamu saziphonsa olwandle sangena nathi olwandle sabuya ukuthi sesishawa isikhathi ngesakwazi ukufika emakhaya sase sibhukha indawo salala salele njena sabhizi ngamafoni ethu yasiyangena insizwe sayibulala yangena ibonakala umngenhla ngezansi ingabonakala ishunqentuthu akhala bathi hayi sicela ungasibulala umuntu ubulele kodwa akafuni ukubulala afuna ukufa kodwa uyathanda ukubulala yathi insizwa ayangizanga ukuzongibulala ngizonibonga nithe manje ungiphuta lo mese nalesibhamu bengingayibona indlela ekhaya bengingayibona indlela ezulwini nelomndeni bengaboni lutho indlela kade ngiyibona ngiyoziphinisela kwabangibulala kodwa ngithe manje lokho kwafika indoda ebekade igqoke isigqoko esimnyama ifaka ingubo emhlophe ithe ushembe yasingithatha yathi namhlanje ngiyakuthatha ngusezulwini lomndeni iyahamba nami le ndoda sesimasifika sesongena ezulwini lomndeni ngase ngithi shembe ngicela ukujika ngiye kulabantu abangibulala inhliziyo usithola ithuba umusa sokuthi ungene ezulwini kodwa bese inhliziyo ikhumbuza abantu abekwenza okubi yangedusa nami yangeduse yami kodwa ithi lensizwa ngizobonga ngoba namhlanje ngikhululekile ngizokwazi ukungena ezweni lomndeni ngakho ngicela ukunibonga ngalokho eningenzele khona
inkinga enginayo manje kule ndaba ukuthi kuyenzeka mhlawumbe ukhokho wami wathi ngekhathi engcwatshwa wangcwatshwa nezikhali kuthiwa akahamba awuziphindisele noma ngabe umkhulu wami noma ngabe umfethu noma ngabe ubaba usebaqedile bonke kade abambulala usefuna ukujikaza ekhaya uthi uma ejikeza ekhaya afika athola ukuthi ungiya nesibhamu ungiya nomesi bayahamba abantu belandelana mhlawumbe kungaba kuhle ukuthi siya kuJuly umuntu nomuntu alungise imine ngoba silapha nje sithwele imithwalo ehlukahlukene ngicela ukungandi kakhulu eyindima neyindawo yomshumayeli kodwa uthi sikhona lapha eNewcastle ufika omunye umama waphuma ngapha eMpumalanga uyakhala umama lona hayi ingane yami khona umzukulu wami kodwa akamfuni ukumshiya nomzukulu wami njalo uhamba naye awusebenza basebenza ePitori uyahamba ePitori angangishiya lo mzukulu ngisho ekhona evakashile lana uthi umezophuma bageze obabili baphume bahambe hawo wena ingane ungafuni ukuthi ugogo asayi nomzukulu ngoba uba nesizungu yasiyakhala uma wengane wakhala uma wengane thaw yina wathi hayi ngesikhathi ngikhuzukile ngathi mase ngikhuzukile wathi uma wami hayi wena uzongihlaza ngabantu khipha le angizange ngikwenze lokho manje nginovalo ukuthi mangimshiya ngihamba ngimshiya noma wami ngihamba mhlawumbe uzosala bese yambulawa phela okungandi kakhulu manje bengithuye ngapha esandane nezomthetho wakho ngomunye ugogo sengithi angidlule ngizobingelela ngoba la khona umama Ndlovu mawami khona umalume ngicela ukwehlala ngezandla lapho engikhulume khona ngicela ngithethele lapho engikhulume khona ngicela inkosi kusenizweni sihambile ngizonixolela abangcwele ngeke ngihlale ngaphakami nami ngizwa ukuthi hayi no kuyashesha kuyagijima uthola menkosi nami ngitheke ngiphakame nokubingelela zonke ihlale ekhona nehamende kaNkulunkulu amen uthola menkosi nami ngomunye bekhona obemenyiwe elinda Ntonga le kwaNongoma kwaZulu uthola menkosi ngizosheshe okodwa nje ngikanza kwethu ngizosho kodwa bese nami ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi sesihambile uthola benkosi uJehova wethu muhle unyazi lezulu sekhulumile kumfowethu ukuthi ukhale kakhulu ngamakomiti unyazi lotha amakomiti sonto libuna amabulala isonto athi amakomiti akasawathandi kahle ngoba naqala kunomzilo wasenyokeni kwathi makufanele ukuthi kuphume inkomo zephepha ayibangesaphuma ngoba sabizwa amakomiti angizongena kakhulu lapho bafuthu ngizongena endabeni eyodwa encane nje inkosi ethe ukusala kancane ayikhuluma ngawo ngesibhedlela saseLinda ukuthi sakheke kanjani isibhedlela saseLinda ithi inkosi yamakhosi isibhedlela saseLinda lo mzi waseLinda ithi otholakala ngokuthi lo muzi loyana wabona inkosi enkulu isilo samabandla umqolajuba ithi lo muzi kuzwakheke kwaba umqolajuba wabona uNkulunkulu wabona uShembe uthi wathi mayefika eThekwini etshelwa
etshela ungafukuzelwa seThekwini ibisichaza nje inkosi ngizochaza nje lo muzi lo oselinda ukuthi uvele kanjani kuze kuthiwe isibhedlela uthi wathi noma ufukuzelwa umtshela wathi inkosi silo ikhona indoda ikhona lapha neThekwini le ndoda lena lapha neThekwini le ndoda lekhuluma nokufa kuyizwe kuyilalele ithi sase sithi silo hawu ikuphi le ndoda wathi ayikhona ngapha eThekwini wena silo kufanele ukuthi uzoyibona ithi mayisefika inkosi sekufika isilo isizobona le ndoda yathi mayifike ithola le ndoda lena ikhona isibuza kumafuzela yiyo le ndoda lena obukhuluma ngayo na wathi umafuzela yiyo la isethi hawu akusiyo umuntu lo muntu asezulwini lo ithi sisithatha isitulo inkosi isisinika ushembe laseluthi ugaganela laseluthi hayi no Nkosi wena uyinkosi angikwazi mina ukuthi ngingahlala kulesi situlo lesi ngoba nguwe inkosi angikwazi ukuhlala nawe esitulweni ithi bese sithi silo cha wena uyinkosi wena yamakhosi mina ngiyinkosi yasemhlabeni lapho bavela khona ushembe ukuthi uyinkosi yamakhosi wena uyinkosi ezulwini wena mina ngiyinkosi yasemhlabeni kodwa ke yaseyisuka isilo sesithi sesibuyela kwaZulu sesiyela ndinduna zazo obyamana kanqengelele noma khuluma nokwandwandwe noZulu lomntwana ayisithi akena hambeni induna zami sihambeni seThekwini siyobona lo muntu lona eyinkinga lo muntu lona uyinkosi yamakhosi lo muntu nami nikwazi ukuthi niyobukisa yena kodwa yathi mayiseyifika inkosi ngoba kwase lapho afika bhala khona incwadi enkuluke lapho isilo esafika unyazo lolumqalo endlela lapho lafika bhala khona incwadi lakhombisa ukuthi uNkulunkulu ngempela wasemhlabeni njengoba ngadesha umfowethu ethi uNkulunkulu wasemhlabeni ushembe nalapha ezulwini uNkulunkulu wakhona kwakukhona isishosha khulume ngaso kunyazi bathi kwakukhona isishosha sasihamba ngeshubhu singasakwazi ukuhamba sesahudleka sihamba ngaleli shubhu lesi sathi masiqhamuka isilo sesifike laphana sathi masifika lathi ugagane waseluthi yeyi wena uthela inkosi ngentulu wena sukuma sasukuma isishosha lesi sahamba ngenyawo sesineminyaka singakwazi ukuhamba ngenyawo lapho afika qopha khona umlando lapho afika qopha khona umlando ugagane lendlela bantwana benkosi sasukuma isishosha sahamba ngenyawo saso ayisethi ke isilo sasesithi nduna zami niyayibona ke le nkinga yomuntu ebengibizela khona niyambona lo muntu nithi ningaye baphendula induna uNdwando wathi uNdwando hayi Nkosi silo lo muntu singamusi kwaZulu usuka thatha izwi labaZulu basukuma umntwana oZulu wathi ayi nami ngiyavuma ngivumelana nawe Zide lo muntu lena engasiwa kwaZulu ngoba yosuka thathe ilokhu ngane kwaZulu athathe izwi wasephendula umnyamana kaBisholo kanqingelelo esithi yena umntwana obuthelezi wasithi hayi mina silo ngiyamfuna lo muntu ekwazi ukuthi kwaZulu uzokwazi ukuthi lapha kwaZulu ingane zasendlonkulu mangabe egula uzoyisindisa ngoba ukhuluma nokufa kumlalele wasithi asakheni isibhedlela ngalo muntu asimuse kwaZulu ngoba kuthiwa nje Linda Tonga isibhedlela kusevela umuzo kwaZulu kusevele umuzo waseLinda Tonga kodwa isibhedlela ngoba kwavuma insizwa yakuthelezi yathi ukuthi iyamfuna laphana kwaZulu ezokwazi ukuthi ingane zasendlonkulu mangabe igula zikwazi ukuthi ziphile amen Fatana benkosi lokho benkwedlulisa lapho esibhedlela saseLinda ukuthi sabona umntwana sabona ubuthelezi okuyena umnyamana kanqengelelo wafika wathi cha lo muntu uzoba usizo kwaZulu amen Nkosi kusiseni kuzwini amen Ibani mu
uShem. Cha mana zethe nami ngisuma ngoba kuyavuma yebo Nkosi. Amen. Kuyavuma iminute nje lodwa ngizoba mude. Kodwa ngisuma nokuthi uShem uNkulunkulu yebo Nkosi. Amen. Suma nokuyibongela amaNazaretha kuleli minute lodwa ngithi kulomzuzu uShembe ngiyambonga imisebenzi yonke uShembe angiphe yona nangenzele ebonkosi. Amen. Ngizibongela ekuthenini namhlanje seze wafika lolu suku isabatha nje lokugcina kulamaviki ambalwa amabombo sengabhekise kwelakithi loze ngibuye ngesabatha la nge-25 kuJulayi uma uNkulunkulu ethandile futhi ngizowuvala umhlangano. Ngiyabonga lokho amaNazaretha uShembe. Ngibonga nomndeni wami kuze washaya lesikhathi besinenkinga enkulu yokungcwaba njalo kodwa uShembe ngoba uNkulunkulu ukumisile lokho ngithi uShembe amaNazaretha akwandise njalo okuhle phezulu komndeni wami nami angithwale mase ngibheke endaweni zasekhaya nengashila ngithi Inkosi usenezwile. amaNazaretha ayingcwele ngilalele labafowethu ababaza ukukhulu kukaShembe babaza ngendlela eyiningi kuze kuyavuka kimi kunenyanga edlule ngiyangahlala esikhashanyana ekhaya ngoMeyi cha bekuyini emhlanje ngibuka enye ingane yakithi laphana ekuthiwa izalwa yimi eneminyaka nje u11 hawu lokho ingane kuyakwazi ukulanda imbuzi ziphelele ekhaya kulande nezimvu ziphelele ekhaya ajabule uNkulunkulu sekuyavuka ivuso kimi ukuthi leya ngane mhlambe ukuhamba kwayo kwacisha kwangenzeka ukuthi ikwazi ukuhamba ngenyawo zayo. Yahlala isikhathi eside udadewabo esegijima phandle bangamawele kodwa yona yalokhu ihleli nje nokuhlala kwakungaphelele ukubona ukuthi kungenzeka ingahlali mawuyithinta la emhlane eqolo ungezwa kahle ukuthi amathambo angendlela efanele yini uwezwa amanye eqhoshile wathi umhlangano ula ekuthuthukeni usazongena umhlangano ngathumela ekhaya ngathi abakhuphuke bezemhlanganweni ngizokhuphuka kanjani lezi ngane ezimbili hayi khuphuka noma wakho lohlala naye lapha ekhaya okumama ongizalayo bafike bahlala emhlanganweni kwaku-2016 mangingaphosisi noma u-17 lapho uma kumhlangano mina ngifika ngeweekend ngibuyele emuva isikhathi ngifike ngilale ebusuku ekuseni ngihambe ngisuke emsebenzini ngicela ke
umama ongizalayo ohambe uyonikela lapha enkosini ubikele ingane enenkinga esalela emuva utata usedijima phandle wona ehlelwa nakho kuhlala kwayaphela aphumeke ahambe ayonikela uthi ke wayekade ephambili kodwa kunesimo esenzeka ngalelo langa kwakukhona ngaleso sikhathi indoda eyayithi mayizofika emhlanganweni ifuna ukuthi ibonakale ukuthi sifikile yathi mayiqhamuka nezimoto ezaziningi ezaziqhamuke yasinkosi ithi lacuya ngene endlini besazonilela kwasengena izimali wanikela kumama kumshumayelo wayenikela kuye wathi umshumayeli ithola amafutha limfunza amafutha nemgcobe ngalamafutha mangifika angitshele lokho umama ukuthi kusho kanjalo samlela isibusiso kwangagcwala enhlizweni yami ukuthi kuphelele wathi mawehlisa umhlangano kuyela ebuhleni saba kubantu ababezokhapha umhlangano masifika ebuhleni kwese kuthiwa asivalele sesibuyela emumva sibe nenhlanhla masovayelisa luphuma unyazi lume laphana kuphuma inkosazane kumembenga sisondele sinike ngiphinde ngibike udaba lwengane inkosi yasezulwini ikhipha amazwi afanayo ithi thola amafutha nimgcobe awadle ngawathatha amafutha ngawasondeza enkosini yamabusisa uma ngifika ekhaya ngiwethula amafutha hayi ahlala amafutha angasetshenziswa kuze kusuke ubaba ongizalayo athi mntanami ngicela ungifunele amanye amafutha awuyeni baba hayi angiboni izokwenziwa lento owashiya umthetho wayenza landa amafutha ngiwafune mangisemhlanganweni ngithola amanye amafutha ngabuyisela athi baba ongizalayo waletheni ngimnika bese kuthi njalo ingane mayivuka ekseni ayibiza uthi ayilethe kuye azigcolele amafutha enganene aphinda ayifuze amafutha bese babiza ukuthi kwahamba kwabonakala ingane isiyakwazi nayo ukuhlala nje kwahamba yasukuma kwahamba yahamba phambili amandla kaNkulunkulu ngike ngayithinta nje nezwe ukuthi kodwa ngathi umhlane wawo uyafana ngamandla kaNkulunkulu laba mbabaza abafuthi kade bephambi nami Nazareth abengisukuma ngoba belikhona igama umedlulu umshumayeli esibingelela wasibingelela bese ngihlonipha lokho kubingelela kwakhe osekusebenza
sekhe isikhathi cela eBhayibhelini incwadi kaMakhosi oqala 8 isahluko ivesi kube elika 57 amen sebekhulumile abafowethu sesigcwalisa izwi kaMshumayeli uthasheze eduze kwami hayi ngoba kuyavuma ithi ngoma kaShambe akuvumi inhliziyo uma angavumi yona ubani okuvumela ayibonge inkosi sisenkonzweni yesabatha bandla elingcwele likaMenzweni nomhlaba amen ifunde kwami usitholile uJehova uThixo wethu owikhona okukhulu bantu basezulwini okusenze nesukuzele lapha yilokho ukuthi uJehova uThixo wethu akabe nathi njengokuba wayenabo okhokho bethu makangasishiyi makangakhohlwa yithi futhi sizomcela ukuthi makakhohlwa yithi ukuze adonse inhliziyo zethu zibheke kuye bese sibheka kuye sihambe ngezindlela zonke zakhe sigcine izimemezelo zakhe bese sigcina ngaphezu kwakho konke izimemezelo zezwi lakhe nemiyalo yakhe nezimiso zakhe bese kuba izimiso zakhe ayana ngazo ithi insizwa yomncane ekseni lenkonzo noma libande sikulona sisebandeni noma senkonzweni yomthetho bisithi incwadi amaRoma 7 evesini ivule makwenzeka sikhumbule bazalwane khuluma nabazi umthetho ngoba siyawazi umthetho awuqhubeka amaHebrew 10 evesini senzohlala phansi 10 amaHebrew evesini qhubeka nawo ba ukuthi umuntu ubuswa ukuthi ngezikhathi zonke umuntu ubuswa umthetho ngesikhathi sonke sokuphila kwakhe siyakujulana amen lapho sibheke khona kodwa hayi ukuthi umthetho noma izinto uShemba kayimisile ngaleli bandla ngezikaJulayi kuphela ezinoma singamaNazaretha mayibonga inkosi funda ba umfazi oganileyo uze ufaniswa nomuntu ongumama oganile uboshiwe ngomthetho siboshiwe siganile la ebandleni lamaNazaretha siganile labaShembe okufanele ngabe ngampala akekho umuntu ofanele ukuthiwa khona amacala noma khona okunye osengagcina omunye ethi hayi njengoba bekhuluma ukhuluma uqondisekini usho njalo umculo awu inkonzo kabatshela qhubeka ba isekhona ngiyabona ithi wasimame oganile uboshiwe phansi komthetho uma indoda isekhona izaphila emhlabeni funda amaHebrew 10 verse 1 sizohlala phansi umthetho uyisithunzi sezinto eziningi ezikhona emhlabeni ezilungileyo ezizayo ungesiyo umfanekiso walezo zinto uqobo lwawo kodwa kunguqobo lwawo awuwathi inkukhu wayifihla wena wathi inkukhu wayifihla wena ungane kuseni lapha umncane ufunde incwadi ukhona lapha echaza khona nezinyoni
uthi uhlole nje olefuna ukudliwa hayi khona umthetho inkukhu phela ayifanele ukudliwa uMnazaretha hayi uShumayeli ngowakho kodwa lokho kodwa nansi indaba sinayo njengoba uzaqala uJulayi wasezulwini kunencwadi lapha eBhayibhelini ekhuluma ngomhlangano kaJulayi angazi wena makukhumba athandwa kangaka ukuthi nesinkwa sidliwa okunemvubelo kudliwa angisakuphathi wona percent ifuna Nazareth percent kodwa sithini lapha kuLuka 6 verse 46 sithi simkhonza uJehova noma sithi siyamthanda noma sithi siyamlanda uJehova kodwa akushoko nje abantu bekhuluma lapho uNkulunkulu bekhala khona ahlala ekhala khona kodwa futhi ekugcineni ngomlomo wethu sithi hayi unyazi wolwethu siyakwenza uNkulunkulu akushoko noma asikhuza khona senzotala phansi ithi indoda wasibiya mhlawumbe bantu ayisekho emhlabeni sekhuluma isenzo kaShembe manje kaNkulunkulu bese khuluma umthetho hayi kodwa kufanele sikhulume thina ngoba basho njalo umshumayeli igcine sebesenza siba izitha inini abagcotshwa ngobe sewukhona omunye ozothi mayisuka lapha bese ethe umshumayeli uyabona yini isithobe ukuthi ufuna uthatha amandla akho kunjalo angithi ngoba kungafanele ukuthi sikhulume into ewumthetho lelibanda ngoba kungafanele ukuthi sikhulume noma sibuzane ukuthi kambe lokho kuyikho yini ngaleli banda ekugcineni usiwa yini wena lona othuma ngabe ngale ngaphandle usultana nabantu bakhona abantu othi wena uzama ukukhola bese wathi hayi awukahle wena hawo ungana abanye benu kukuthi nokuthi ushabela uNkulunkulu nokusala amen phelele kwaNkulunkulu Shembe ikhulumile kakhulu insizwe kuseni umculo ukhulumile wakhuluma umncwanga uShembe uNkulunkulu akasiyi usinga uNkulunkulu uNkulunkulu ngqo amen uShembe konke ukuphilakho nongaphili nakho konke lokho okufuna ukuyibhekazana wena kodwa usesandla umphefumulo wakhe usesandleni sakhe ingani ngelinye ilanga umalume lapha ekhaya kwaSibiya lona ngikhuluma ngalapha endaweni yasemtuwatuwa lapho khona ukutshala imoba khona ukutshalile umoba ukakazela umuzi iyaphuma inkomo ebusuku mayiphuma iyangena iyawuvonda umoba uyayizwa uyaphuma mayiphuma uthatha induku esibayeni wayishaya uthema nqedwe ishaya wasebuya ngoba wasebusuku ethwalala uthemalele yasiyafika into yasezulwini kuyona lasinafika ungalezindaba ingane zamaphekula yasiyafika inkosi ithi mntanami usubashiwa wena inkomo bisifikile izomangala ithi uyishayile inkomo funa sikhuluma lezo ngabantu khona bezodla ukuthi hayi bephethe khona inkonzo impela kodwa namthetho singayikhulumi noma leyo ungafanele sikwenze singakhulumi uthi malume yebo inkosi yamakhosi ngishayile ingabe wena akodwa kuze ukuthi umuntu yina ezile ukuze umjezisa kodwa ngoba uShembe uNkulunkulu nomalume ngokwindlela ngoba ngayisukela inkomo ithi uthi ushaya ukuthi umalume nomuntu usibeka chabo inkosi yamakhosi ngishayile impela kodwa ngisukelanga lenkomo ngitshale umoba nomoba wona ophilisayo la ekhaya ibe siphuma hambe awudla wasephenduka uNkulunkulu uthatha icala uShembe noma uSibiya nenkomo la eceleni noShembe lana uma ikhuluma inkomo noma ikhuluma uShembe ubheka inkulumo ekhulunywa uSibiya uyibhekisa enkomeni uyayibuza ukuthi njengobesho iyavuma inkomo ukuthi yebo uthi ngayikho ke into efanele yenze wonile vele wena ngabe njengoba kuzoya kuJulayi ususondelile yini wasumthinta uthawa mfowethu ngazi kukhona lapho ngigcoba khona kodwa ngale wathi ngiyacela siyemhlanganweni ngicela ukuhlambuluka ngicela intathelelo ngicela ungithethelele sokwenzile lokho hayi kwathi akunandaba kulungile uma uphela umhlangano
umhlangano nazibusiso uNkulunkulu azobezehlisa ngabe ngisilindele ukuthola isibusiso na hayi bamshumayela lokho inkonzo yofakazi baba ngiyaxolisa baba bajayana ukuthi abantu behambe bephuza itiye kodwa ngeke ngeze umfundisi ungidi ekhuluma indaba yesabatha ukuthi isabatha hayi ngoba isabatha ku6 kodwa isabatha ukushona kwelanga ukushona kwelanga ngolesihlanu ungena kwesabatha ngoba kuyenzeka ebusika noma ehlobo u6 eshayise semini oshuthi uma ilanga lingashoni ngoba lase ushaya u6 usuhamba ukwenza itiye wena isabatha uthi umfundisi ukushona kwelanga uma lisithela nometha kusebusika kusehlobo uma lishona seyisabatha semngenini ngokunjalo futhi nangesabatha ntambama nje namhlanje nje singajayi ophuza amantiye inkosi busisile emzwini amen Amen. Shisibaba. Siyabonga buba. Baba. Ngiyabonga kakhulu Nhlasuthi. Okukhombisa khona ukuthi u23 niyawuhamba. Amen. Amen. Nje uzongena nje u23 ngolwesibili. 23 okugcina. Bese kufanele ukuthi nje amagula wonke sohambise kumnikazi wawo. Amen. Amen. Ngiyabonga lokho insizwa. Sasikhula lapha ekhaya kuthiwa uma kushunyayela esontweni uma uhlezi esipolini sesitimela sizokugcoba isitimela ngoba kukhona ukuthi esontweni nje insizwa athi ishumayela kanje bese uyathinteka wena ngaphakathi bese iphume inkonzo uthi ngizwile usibanibani kade iqondane nami qho sasikhula kunjalo esontweni uthi cha intshumayelo bakushunyayela esontweni lalela lokho bakushoyo uma usesikoleni bese uyaqhela esikoleni Amen. hlala indweni kaNkulunkulu amen Amen. ngithi ngiyabonga lokho sisize wathi uNkulunkulu ngicela ngigcine njalo uma ninika inkonzo nje kungapheli imizuzu emihlanu emithathu ngasukumeni lokho kusho ukuthi niyawuhamba u23 amen Nkosi sisinkulu okwencane Amen. sobana nhlale sobana 5 Nkosi yethu simade
Seven.